apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubuata kon, Deborah, bakit? Okay. Ay nawaw, apay nga okay lang ti sungbat mo. Kaslasaan ka mo ta naragsak. Tada kami manin kadagiti ubing ti mabati dito eh. At damat ni nana nga kadwayo Ay nawaw, rumuar kamot ngamin. Tapno makapagsarita kayo kan nanang. Awanin tingam. May mayat matlaang no dito'y kayo nga agnaed. Anya nga rod, no choice manin Iso nga rod nga ganos ka. Di ka man nareklamo dita. Libre lang nga rodan di pagnaedan tayo dito'y. Nagadupay laang mataririm. Alawanan, agrubat ka, no agrubat ka. Mala, bantayam ana imbag dagiti ubing. Nagrubuatan ti anak ko. Di mo manen ibag nga agpupok kayo kadagiti ubeng iti silidyaw. Rumor kami mat numaminsan, nanang. Wan angam kaaduan ka agpupok kay lang iti silidyaw. Pasensya kayo, nanang. Mariknak ngamin ti bannog ko no daduma. Naa, anya ko mati pakabanugam kaawang matrabaho. Day tala ang mga awir iti duwang anak yu ti araramidaw. Wan, nga makabannog latamot, nanang. No anya ti imbagak, no anya ti kayat ko, isaw ti masuraw. Laglagi pa abalay ko ti pagnanaudan nyo, di bura. Wan, nanang. No anya ti kayat yo, iso ti masurot. Apay nga itala ang arimuar ka si ka, di bura? Nagpadidiak, nanang. Ken pinaturog ko pa'y dagiti ubing. Di mo ka di makita ti naurnong amurangyaw. Ha? Napunpun noon ti crates, awan mati kunam nga ilabam. Urayang pa'y sa mga agbuot dagita abadaw. Pasensya kayo, nanang. Labaak to numawaya anak, nanang. Saan apasinsya ti kasapulak? Ti kayat ko kaaglaba ka, itama laeng. Oo, nanang. Mga anak laeng, kalpasan na aglabaak matan. Wen ngamin iranam ti aglaba no kasta nakaturog dagiti ubeng. Tapno awan ti adu arasun mo. Hello, Deborah, anak ko. Kumusta kayo kantatang, nanang? Okay lang, mat. Madamati mula mi itinatang. Mayat day tananang, isopay ama ila ko. Da kayo ngay, mat. Kumusta kayo matan kadagiti apo ko? Agparparikutak nga rod, nanang. Ay nawaw. Apay, mat. Adda ka din napasama ka dya kamaw. Sa anak akong portable dito'y, nanang. Narigat ti makikabbalay iti katugangan. Anyat ko nam. Makikabkabbalay kayo iti katugangam. Kunak man no limasin kayon. Saan anatuloy, nanang? Ti plano mi kat agabang kami. Pangururayan mi iti maipatakder akalapaw mi. Ngam saan mat anatuloy? Kasaritam ti asawa maanak ko. Di namat lang kayat dayat ti lumasin, nanang. Sayang kano ti abang. Narigat nga agpaiso ti makikabkabbalay anak ko. Mayat no adda kumamat bukod yu abalay. Uray simple laeng ano isaw. Tinapatag kat saan kayo makikabkabbalay iti katugangam. O sige, nanang, idepo kon ti cellphone. Ti katugangak ti sumungad. Umawagak tumanan, nanang. Bye. O sige, agan-andad kayo dita anak ko. Anyat inyawag ti anak tarosita bakay. Saan kano akomportable iti ayanda italakay? Ay nawaw, sa dino ti ayanda itaya. Makikabkabbalay da iti balay ni katugangan na. Ha? Ay nawaw, kunak man nulimasin da gijayan. Isumat lang ti amok.
Ngam saan kanumot anatuloy lakay. Naa, anya ngay dararamidan ni Andong. Saan kami nakapagsarita na sayaat? Tainidep na ti cellphone na, idisimang pati katugangan na. Ay, no umawag manan. Ibaga makasarita na nila kay na. Tuwa mo ti anak da. Saan mo ta mabalin atong palbiag kat makikabkabalay da? Wan lakay. Ulitak nga ibaga no umawag manan. Nalpas nga rodan ti kontrata yung Andong? Wen, nalpasan. Iso nga agawid akong dita. Gumatang kantuman nga rod iti diaper ni baby kan abasto tayo. Naibusin ti diaper na ginatang ko? Adapay matkit di, ngamtap no saan laang maibusan Di ko na ni nanang kat mabalin mo ti lamping. Wen nga matrabaho mo't lakay. Kan amumot, sensitibo ti kudil ti anak ta. Alam mo nun. Gumatang ako. Ngam diaper lang Wen, Manulang ti kwartak. Gumatang pa iti bagas ken apasto tayo dita balay. Ang mga naawanan ti mabate. Sige, bye. sige lakay, bye. Ado may, tiginatang mo nga abasto tayo, Andong, anak ka. Wen talas daytan asweldok nanang. Ay nawaw, las aswildom kunam. Wen nanang, nalpasan ti kontrata mi. Masapol nga aguray manan. Anya nga rod ti planom ngay. Anyat aramidaw makabayatan ti panaguray mau. Agsapol aki ti pag-sideline na kananang. Kastakit ti kayat kuking ka anak ko. Nadiskarti ka, iso asaan tayo ang maawanan iti makan. Ay gayam, umay ni manang mulusil inton bigat. Dito'y da ka nung agbakasyon. Awan ti parikot di tananang. Umay dalata Ado magkit di ti abasto a ginatang mo Saan ang masapul nga agmarkit da? Agsarita taman pa'y Andong lakay. Anya man ang tibagam, Devora. Talaga asaan akong akomportable dito Mangrugi ka manan ako nak. Diyak kayat ti kastoy lakay. Kayat kumiten ti lumasin. Awan nga rod ti kwarta ba kahit? Day tala ka na yun ti bagam. Kastoy nga rod ti kayat mo. Ti makikabkab balay tayo. Talaga nga awan ti planom alumasin. Anya nga rod? Kat awan mo ti kwarta. Una yun ti kasta, Andong. Reklamo dita. Kat amumot asyak lang tagtrabaho. Nalakalang mo ti ramidam. Pakibagayam lang ni nanang kandagi ti kakapsat ko. Di mo pa'y maaramid mo. Hay, jakamon. Napudot mo ti ulom, Andong anak ko. Apay ka day? Makaparurod day kaya Devora nanang. Ay nawaw, anya man ang tinaramit tinalaing asawam? Ipilit na nga rod alumasin kami. Apay ka naw, ada kwarta na aya. Day tangarod nanang, di mo't makawawat. Sabali mo't ti ugali day tanga asawam, anak ko. Kaslasaan nga rod nga pampanunot nanang. Bayam, bagbaga akto day ta adibura. Kaya na ti lumasin, kaamo na mga awan ti maitultulong na iti gastos yaw, ay nawaw. Di ka man agin babak nang sika, dibura? Ha? Di ka agin babak nang, kunak. Apay kastamot ti bagbagayo kanyak nanang. Ata na ibaga ni Andong akayat mo kano ti lumasin. No para kanyak kat may mayat no lumasin kami nanang. Ada kwartam aya, ada pagbayad yu iti abang. Awan, nga mabalin mo. May karigatan nanang. No awan ti kwartam, di mo ipilit ti kayat mo, unay kan. Di mo amo ti aktipid mo. Libre lang arudan ti panagnadiyo dito'y balay. Pangipanam ka iti anak ta. Ipashare ko ida iti ayanda nanang kantatang ko. Ay nawaw, hapay matati mo yung bagbagaan na sapa. Kasama gayam ti planom. Nag-text ni nanang kanya, kayat da kano makita dagiti apu ko da. Manungay ngal daw yu jay. Kuha? Saan kayo mo siguro ang mabayagan ni jay? Talong aldaw milaang ijay. Agbakasyon kami laang. Talong aldaw laang? Ay nga matumati indalam abato yo. Taam mo dagito'y anak mo. Agkarasuka da. Kahit agbiyahe kayo nga ro dita.
Inton alauna ta sa anak pa'y anak kaimpake. Di mo matimbagbaga nga agawid kayo gayam dito'y lugar tayo, Devora, anak ko. Awan ko matiplanok, nga maasarak iti asawak kan katugangak. Iso nagbiyahe kami nanang. Apay ka de. Kontrada iti planok alumasin kami nanang. Ay nawaw, apay ka numot. Awan ka no ti kwarta nanang. Mabalin mo't nga agpatakder kayo iti uray simple laeng akalapaw yaw. Tiko nam kat adda tawidan nila kay mo adaga. Adda ngam kasla di namot kayat alumasin kami nanang. Imbagak mo't kankwana sa anak akomportable ijay balayda. Ngam awan latakan kwa na. Wano saan, mabalin nga agpatakder kayo iti kalapaw yo iti bakante aluti tayo. Saan pa'y siguro, nanang? Dito'y kami pa'y kadagiti anak ko. Ni andong mo ti umay makipagnaad dito'y balay. Tapno marik na na, noan niya tinarik na. Kunakman no talungal daw laang ti bakasyon da Devora, andong anak ko. Isumatimbaga na, nanang. Ay nawaw, apay nga rod akasta. Makalawa siya yung tinapalabas, sipod na pandaijay. Ngam awan dam nga nagawid. Dahil tangarod, nanang. Di mo tiniksan. Di na matreplyan dagiti text ko kankwana. Tawagam laangan, amangan no awan lud na mo't. Uwan, nanang. Awagak tulangan, inton madamdama. Hello, Devora. Nakawag ka mat andong. Anyat iba kam. Kaano kayo nga gawit ka dagiti ubeng? Kunak manutalungal daw lang ti bakasyon nyo dita. Saan kami nga gawid? Dito'y kami laangan. Anya? Apay ngay? No kayat mo makadwa dagiti anak ta. Sikat ti umay dito'y. Di bali, tanalpas mo ti kontrata yo. Mabalin nga agbiro ka iti pagtrabahuam dito'y no kayat mo. Apay mo takas tabakit? Among matilugar da ng kantatang ko. Umay ka lang no kayat mo. Tapno mapadasam mo ti makikabbalay kadagiti dadakkel ko. Anya? Naimbag nga aldaw yo, tatang. Nasayaat ba, tanakaumay kaan daw. Gaputa kayat ko ang makita dagiti anak ko, tatang. Kailiw ko matanida. Nakaturog na pailaan. Andaw, adyang iti planaw, agnaid ka kadimad ditaw. Kapilitan na, tatang. Saan mat ngaminan na kayat ni Devora ti agawi di balay? Si Mangput ka matgayaman si Kaandong. Kumusta ti biyahe? Ay, okay lang mat bakit? Welcome ka dito'y balay dananang kantatang. Dito'y mutan ti pagnaidan tayo. Iti silid ni Devora iti balasang ti silid yaw. Nalawa mat kit di dayay. Umanay kayo nga upat. Agyaman ak unay, tatang. Madlaw ko asaan akomportable ni andong dito'y balay, Devora. Bayan nyo lang nanang. Tapno marik na namot tinariknak ijay balay da. Agbababawi siguro da ichay. Kurang pa'y day tananang. Nagasat lata ni andong tanasaya at kayo kantatang kankwana. Siyak ngay, kanayon nakapagsasawan ti ina na ijay balay da. No kasta, kayat mo ti bumalas kankwana? Kaslakastan ananang. Ay nawaw, kaasimot. Tapno amuna atirik na nanang. Tapno maawatan na ti kanayon nga ibagbagakan kwa na. Sa bagay mo't kidi anyat amu tayo. Mga numakaamiris, numapadasan na ti makikabalay kada kami, akatugangan na. Okay ka lang ka di si Kaandong. Di ka matagtagari dita. Apay nga agpupupok ka dito'y silid tayo. Sana ka komportable dito'y bakit? Ay nawaw, apay mat. Uray na sayat dagiti dadakkel mo kanyak. Sa balilat ti marikriknak. Diyak marami ti kayat ko. Mabainak pa yun nga gililad laeng. Ita, amumon no anya tirik na ti makikabkabalay kadagiti katugangan. Wen bakit? Maawatan kan. Agsapolak to iti pagabangan tayo bakit? Tapno lumasin tayon. Agurnungak madlaangan. Tapno makaipatakder tayo mat uray kalkalapaw laeng. Aywan rumbang laang lakay. Kunak tumat kan ka.
Nariga ti makikabkab balay laeng. Saan a makagaraw da tao? Ano sa inyo pa ilaang ti simple abalay bakit? Dahito ilaang ti boarding house akabaala kabayadan. Okay laeng. Numalpas ti kalapaw tayo, umakar tayong tumat laeng. Agyaman nak ta maawatan nak bakit? Kumusta nga eh? Anya tirik na ti mailasin, lakay. Ay kat mayat bakit? Makaangis ang da tao. Kunak tumat kan kalakay. May mayat ti mailasin. Tapno masursuro tamat laeng ti tumakder iti bukod ta asaka. Nagabang kayo magayam, andong. Nanang, nakababain nga minan ti makikabkab balay. Temporary lang ti boarding house me. Pangururayan mi amalpas ti kalapaw mi nanang. Ay nawaw, diyo kayat ti agnaad dito'y balay. May mayat latan no mailasin kami nanang. Sana komportable ni bakit ko dito Nang ronakat na agnanaedin damanang dito Ag-arti-arti mananday ta babae. Napadasak tayo nakipagnaed ka dagiti dadakkel na. Ket oray no nasaya at dagiti dadakkel na. Sa balilat tatirik na nanang. Nagrikat. Itaan na ilasin kami. Nalagaan mo tirik na. Ken makaangis kami nga agasawa nanang. Adda kada kayo day taa? Sapay la ko mata maawatan nyo ti desisyon mi alumasin nanang. Araramitin mi dayto para matlaang ti pagsayaatan ti pamilya mi. Tapno masursuro mi ti tumakder iti bukod mi asaka. Ay nawaw! Uray kasanupay ti kinasingpet ti katugangam, no kasapulan alumasin kayo, aramiden yo. Sursuruan yo ti tumakder iti bukod yo asaka, tapno naragsak ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.